Hello, this is Van Bautista of California with Ana, Taguig City, Philippines. everyone. We hope you like it. Di karayo ngayon kalaygi kadagit yun nunoy ko adi ka aklunen Taing pagaro mun sa abarang-barang ulbud alilaw panangirurumen nairut akariken sa patakawan patyen na yes nagana panagumunoy ko di ka pa'y denggen amin na panangguti-gut ko inka pa'y lalaisen apanangidadanes panangirurumen Anyat kustuem adenggen apakamukayan dayta kaasim palawagen tapnon ayat ko pasudien katagbiyaga kasi tatalingen nairut akariken sa patakawan patyen na yes nagana panagununoy ko di ka pa'y denggen amin na panangguti-gut ko inka pa'y lalaisen apanangidadanes panangirurumen gustuem adenggen apakabukayan dayta kaasi palawagen tapno ayat ko't pasudjen katagbiyaga asi tatalingen nairut akariken sa patakawan patyen na yes nagana panagununoy ko di ka pa'y denggen amin na panangguti-gut ko inka pa'y lalaisen apanangidadanes panangirurumen apanangidadanes panangirurumen nairut akariken sa patakawan patyen na yes nagana panagununoy ko di ka pa'y denggen amin na panangguti-gut ko inka pa'y lalaisen apanangidadanes panangirurumen apanangidadanes panangirurumen apanangidadanes panangirurumen